بنێرن تەماشەوانên هێژا نوچەیە هەری گرنگیا ئیرۆ چییە؟ گوتنەکە جنرال مظلوم عبدیە فەرماندارê گشتیە hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê biriya online beşdarî civîna desteya şêwirmendî ya komîteya danûstandinên rêveberiya Xweser li gel Şamê bû axaftineke giring pêşkêş kir. Di wê axaftina xwe de bal kişande ser çend xalên giring got wan û Şamê li hev kirine. Li gor Mezlûm Ebdî tiştê ku hatiye misogerkirin wê Hesedê hêzên Sûriya Demokratîk weke xwe bimîne wê di nava Wezareta Berevaniya Sûriyê de jî bibe sê firqe. Her wiha got hinek mijarên destûrî hene pêwîstî bi demê heye ji bo ku ew mijar di nava destûrê de bêne çareserkirin. Girîngtirîn xalên ku Mezlûm Ebdî behsa wan kirin çi bûn? Yek, ew û Şamê ji bo întegrekirina hêzên leşkerî yên hêzên Sûriya Demokratîk gihîştine li hevkirinekê. Çareseriya baş ji bo Sûriyê dibêje sîstema nenavendî lemerkezî ye. Li ser rêveberina ya ji rêveberina ya ji rêveberiya deriyên sînorî di nerî da dibêje nerîna me û Şamê hevbeşin. Di wî warî de jî pêşketin heye yanî çi dibêjin meselen deriyên sînorî hene yên nihat bin destê rêveberiya Xweser de ne dibêjin ser wan deriyan me li hev kirin yanî nerînên me weke hevin û pêşketin tê de heye. Got samanên xwezayî yên sürüştî jî weke petrol, gaz û tiştên din Mezlûm Ebdî dibêje milkê hemû xelkê Sûriye û dixwazin xelkê deverê ev jî giring e xelkê navçeyê bi xwe bi rêve bibe yanî le merkezî be Sûrî ne navendî be. Di navbera Hesedê û hikûmeta Sûriyê de navbera Hesedê û Şamê de hinek xal hene heta niha nakokî li ser hene yanî heta niha sedî sed li hevkirin çî nebûye hûn ser ekranê Rûdawê dibînin. Çi ne ew xal? Yek, derbasbûna hêzên Sûrî ji bo navçeyên Rojavayê Kurdistanê yanî divê hêzên din derbasî navçeyên Rojavayê Kurdistanê nebin yanî navçeyên dibin kontrola rêveberiya Xweser de her wiha destnîşankirina postên Hesedê di nava Wezareta Berevaniya ya Sûriyê de heta niha jî di wî warî de zelalî tune ye parvekirina destelatan di navbera Hesedê û Wezareta Berevanî û Wezareta Navxwe ya Sûriyê de. Ev hinek xalên nakokin di navbera Hesedê hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Sûriyê de. Bêguman ev xal jî li gor ku berpirsên rêveberiya Xweser dibêjin berpirsên bilindên hêzên Sûriya Demokratîk dibêjin bi ser wan xalan jî wê li hevkirin çê bibe. Dem ser mijareke din ku ew jî di rojeva Kurdan de ye di rojeva me de ye Şêx Mexsûd û Eşrefî ye. İlham Ehmed hevseroka desteya pêwendiyên derve li Rojavayê Kurdistanê û rêveberiya Xweser ji xelkê Eşrefî ji xelkê Şêx Mexsûd xwest ku li malên xwe bimînin. Daxuyaniyek belav kir got niyeta hikûmeta Sûriyê tune ye ku êrişî her du taxan bike û dibêje asayîş jî şer naxwaze. İlham Ehmed eşkere kir ku ji bo cîbicîkirina xalên li hevkirina yekê Nîsanê ya di derbarê bajarê Helebê de jî danûstandinên wan berdewam dikin. Her wiha bang li hikûmeta veguhêziya Sûriyê jî kir ku rê li ber bin pêkirinên grûpên çekdar bigire. Riyên di navbera Şêx Mexsûd û Eşrefiyê de riyên di navbera wan her du taxan û Helebê de hatine vekirin. Du taxên mezin yên Helebê ne ji ber ku heta niha rêgirtî bûn hevseroka encûmena her du taxên Kurd nîşîn li Helebê ji Rûdawê re got piştî du rojan ji girtina du deriyên ser bi her du taxên Eşrefiyê û Şêx Mexsûd ve îro her du derî hatine vekirin. Hevseroka encûmena wan taxan li Helebê Hêvîn Silêman ji Rûdawê re dibêje ji ber aloziyên her du rojên derbas wî rêya dewar şîhan û hewarê ku du riyên sereke ne ku her du taxan bi Helebê ve girê didin ew hatibûne girtin niha hatine vekirin êdî çûn û hatina otomobîlan çûn û hatina xelkê normal bûye. Hêvîn ji Rûdawê re dibêje tevî vekirina her du riyan jî lê rêbendên komên çekdar li pişt xalên asayîşê hene
کو آستانگیاش خلکی را چید کن هر وها گوت نها دانوستاندن تینا کرن جبو بجی کرنا ریکفتنا یکی نیسانه و دروژین بیداج دبیجه و گاوین باش بین آفیدن بازارا تاخا شيخ مقصود كردنشين لحلبية ديمن نيفروجا بنشمي تايبت جبورو داوي هاتنا كشاندن كمبونا پيداويستين جياني ناف بازاري ديارا تفقرا كرين وفروتني جي پر سستا ادریس شیخو ولاتیه کی عفرینیه کو دو جاران کوچبر بویه حتی کو گهشتیه و تاخه اوشتورا مدیای یارو داوره بحثا باندورا دورپیچا حکومتا سوریه بو سر تاخن کردنشین دگه تاخه ما روشوی پر خرابه نه کربه نه مازود نه بنزین نه درمان نه دکتر نه مواد غذایی یعنی جو خود را فواکه دو بگیرو تیرو هره حمید تشتیدی آرتاق بداوی بیه نمایه گل میل و داره نیزی 4-500 هزار انسان ها دوا تاخنا دا جیان دکی گلک انسان زاروب کال پیر نخواشن نکنن هرن تختری خال بیجیر مراجعه بکن یا خواه تداوی بکن صیدلیه گوهنه پرانی اون درمان آرتاق تیدا نمایه زینب سلیمان جی لهمان تاخا شیخ مقصود دجی اوشتورا مدیای روداوی رد بیجا به تایبتی نخوش و خندکار راستی آستانگین مزن بونا اف حرد و تاخ دو پیچ که دا تین جیان کرن هر دو ریکو ریا جزیره ریاکو اشرفیه یکو ریکا سریان یعنی اف گشتی حواجز اسمنتی هاتن دیناندن پیوستی ملت به درکتنی هیا یعنی تجاری عربه نو کبن طاخه مدید وکا حصار تی بردوام کرن انجام ویدی گل زرار دبینی گل سیویل پیوستی وان به درکتنی هیا کسید تمن مزن پیوستی وان به نخوشخانه هنه به درمین هنه اب طلابین هی طلابین جامعی هنه طلابین یکو دارن دبستان درواجی هنه اف جی ریبن داد نابرا تاخا اشرفیه و سریان دیا کو تاخین کردنشین و باجر به هوا گرید دا لگور چافکانیه که کجناف تاخا شیخ مقصود جروداوی را آخویه اف ریبن دا کش سه روزان و گرتی بو پاش نیوروژا پنجشنبه لپیش تفگرا چونو هاتنه هات وکرن حسین عمر روداو